هەر لەسەر داوین پێشبەچوونە پارێزگا ئیدلبە سوورین هات ڕاستە بە لێ کۆلینەر بەدر مەڵا ڕەشید لە گەرمنە برێز بەدر ژێ چەندێ دەست پێ بکەم کۆنتڕۆلکردنا خانشێخون ژالیا ڕژێمە ئەسەد بە چاوەتێ شڕۆڤەکردن دە هەمان دەمێدا دەماک و رووسیا بژن کاروانەکە لەشکریە تورکی و بەرەوێ لە ئیدلبێ بوو ئارمانج دکێ چ شڕۆڤەش بە چەندێرە تێکردن ڕۆژ باش دەماوە و تەماشەوانن هێژات گالاک سپاس بڕاستی رووسیا هێژبەری ساڵێکی بە شتێک ئانا دەبێ پەرچەک ژوێی وەختێک ئەو ترکی لە هەبکردنا سوچیەکردن یەک ji xelekê wê li hevkirinê ji 15-20 kîlometra ji pîrbûniya hundirê Idlibê de û başûrê Hemayê parêzgeha yanî başûrê parêzgeha û bakurê Hema hevaya vê balakirin ji grûpên ê wek Cebhet Nusra û ji çekên giran ê hem Nusra ê hem ê çîkê ew hem grûpê ê muxalefetê ê muaridê ev dema sala çûyî de ev tişt Tirkiye nikarîbû gelkî pêvîne bêhtir ji bêhtir ew bajarê parêzgeha Idlibê hat ketin destê ê Nusrayê dibêhtir Rûsyayê jî vê navek kertekî dixuyanî de Tirkî bi destê wê naye vê ew bikarbîne vê deverahan paqişke hem ji ber êrî jerdên ji bajarê wê ji vê dikê ji bajarê ê ber behrê ve ber deryayê ji servat tê hem jî bo xatirê riya Helebê Şamê veke tiştê ana tê xuyakirin di şerekî dirêj de 125 roj bi êrîşekî zeht mezin heya ana nêzî 100,000 bombe û roket hatine li wat deverê han xistin li Letamnê li Xanşêxûn û li Meheret Nuhman ji vê na bêhtirî 18,000 jî êrîşê belavtir hene û di vê dema bêhtirî 4 meha de rejîmê karî bû nêzî 125 kilometrê ê murebbeع ê xelek tê xibin destê xwe de heya ana jî tê dixuyanî rejîm newlo bi hesanî vê dekê kare kontrol bike lê tiştê di dixuyanî çi qeyse tedawê a insanî hebe çi qeyse a mirovatî çi qeyse a wênî hem li ser muaridê hem li ser yanî li ser opozisyonê hem ser rejîmê xwe Rûsya wana bi yanî armancin bicîbînin باشە برێز بەدە پرسەکە سەرەکەت وردەیە دەماک و رووسیا کەرانە لەشکریە تورکی ئارماژ دکە ئەمکارن بێژن و دەستپێکە دروستبوونە ناکۆکیانە نابەرە هەردوو وڵاتان دەک و هەردووشی گەرانتۆرن ژە ڕەوشە سووریێرە حیا ئانا بڕاستی تشتێک داخویانیەکی زەلالێک رووسیایە ترکی ینی تێکلیەن ترکیدان عردێ جبێبی مەسەلا ئەوێنی کەوا گروپێ چەکدار ێ تەندرە وانا ژوێ دەکێ دەرخە ێ وەک مسرا ژوور دەرحیانە سپێتێ گوتن بێتر ئەوایە دەربێکی ژ رێجیمێ بخۆ بوو یانی وەکی تێ شۆپاندن بێتر دەربێکی جرمێ بوو ژەوالێ وێ بوو دیجەرێک جیکی شەڕی گەمبەحسێت کێنێ دێ گەلکی تەنگ بوویە یعنی 15 کیلومتر 20 کیلومتر 20 کیلومتر پرەکیاوێ هەیە ئەف یەک ژێ رێجیمێ حیا ئانا هێزی ترکینێک دەرباس بوون نەهێزێ ئێگی کاربن بکن یعنی نه هێزێکی کاربن ژور بە ئەو بەرپەدانێکی دەست پێ بکن هێزێک بهترگێ ئەو نقطەی ترکی نیبەرێ لێ دەکەنێ پشتگیری ئاوا بکن li ciyên de belkî Tirkî noktan zû çêke ava bike rejîm jî naxwaze ev tiştê han bêhtir bibe yanî em nameyek ji rejîmê hem ji Rûsyayî bes nagiye wê asta a gişter bibe ji ber wextê piştî ew derbagil li Retlê waket ew derbagil wa Tirkiyeyê derbas bûke di nefsa wextê di belafirê Tirkiyeyê hê şazde ser ezmanê Idlibê difiriyan û em tixtanin ezmanê Idlibê destê Rûs dadine yani dest Rûs ji war rêve nekin ê teyarê Tirkî nikaribin belafirê wê na nikaribin derbasî ezmanê باشە برێز بەدەر لە ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ شەڕ و ناکۆکی لەسەر ئاواکردنە ناوچەیەکە ئارام هەیە لە ئیدلبێ شەڕ و پەپچوون بەرە رووسیا و ڕژێمە ژالیەکی بە و تورکیا لە ئالیەکی بە ئەم بێژن چ پەیوەندیە هەردوو بویەر و پێشوەچوونن هەردوو ئالیان ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتێ و لە ئیدلبێ چ پەیوەندیان پەڤرە هەیە چ باندۆرێ لە هەف دەکەن وردا
براستي وەک شۆپینەر وەک لێکۆلینەر تشتێکی زەلالی زەحت زەلال بەردەستێ مەرۆ تنە وەک تەوی ئینسانێ ینی ئێگل بەردەستا مەرۆ کارە بێ هەی ئەوانە ئیشێ با حەرد و مەسەلا ژەر هەی چه قەیسی مەدیتی گاوک ئەمریکا و ترکی بالیە هەر دبن نەبشەر مەسەلا ڕۆژهەلاتێ فراتێ حەل بکن ئالیە ڕۆژئاوایە چەم ئەم دبینن گڤای ڕووس لێدەکێ بسەر ترکاوە بهتر دەرن ئەڤ یەک ji gavê Rûsa ji zû bikirî yanî ji wextê ji em karin bêjin ji danûstandinê wanî rê vekirin ki Efrînê bistînin îna ji 2017 yanî wîstandina Efrînê ji serê 2018 heya ana yanî ev bûnê zî 2 sal Rûs vê nav cîtînin her Tirk li cîkî bi Amerîkayê li hevkirinekî dikin ya gavekî aliyê li hevkirinekî dikin ji bo dawiya wê gavê şer di rojhilat diçêne vê şer bi Kurdar diçêne vê şer bi hêzê desthilatdarê rojhilatê çem yanî peyê derçêne vê Tirk pey hefon Rûsya li wê dekê êrişê xwe zêde dike ji ber Rûsya li vê dekê zane ew çi qeysî bi rê vehere pêş vehere hêza Tirkiyê ana di destê wê ditine ji ber NATO xwe nedayê pişta wê Amerîka xwe rojavayê çem yanî xwe rojavayê Helebê û li Idlibê parêzgeha Idlibê ne NATO ne Amerîka hem jî dewletê Ereba welatê Ereba ne pişta Tirkiyê ne yanî piraniya wênanî heya ana Idlibê de Tirk dikin ew xwe bi serê xwe diçîne bi qeweta xwe pêr çin karna hinek destekê mirovatiyê ji hinkî ji Amerîka derdkerî ji ber wilo em nikarin waje qut bikin باشە بڕێز بەدر پرسێک بەردا هەیە ئەم کارم دەژن و تورکیا وێ تەنازولە ji Idlibê bike ji bo Rûsya û rejimê li hemberî wê rojhilatê çemê feratê bi tevayî wergirê ev eger heye di pêşa rojê de ana evayan negelkî yanî negelkî mentiq tê bi rastî 4-5 milyon insan di wir de hene insan gelek va şer dikin bi nusra ware ji vana hene ecnebîn ji dervî Sûriyê evayan mesela wana vê bê çareserkirin şerê Tirkî belkî karibe heya cîkî bihêle evê muaredê opozisyonê çekdar li gotinê wê bihesînin li gor gem şopînin di gelek ciya de jî xelk û hem hinek ji wa çekdar ev jî li ber Tirkî dibêjin divê tu derbasî bir bûyî ji bo xatirê garantor be tu damin be ya tevî karê damintiyê bike ya bihêl em şerê xwe bikin yanî rêj herd yekî ji herdû kar bidime bêl em şerê xwe bi serê xwe bikin ji ber wilo nehemik sûret nehemik resim wêneya han di destê Tirkî de باشە gelek spas ji bo lêkolînerê Kurd Bedir Mala Reşîd kul gelman bûyî gelek spas